Can we start the class now? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. And first of all, I wanna appreciate your attendance here. I want to say thank you for your coming in this class this afternoon. I know all of you guys feel sleepy, maybe, right? Ngantuk, tired, capek. Jadi di kelas tambahan ini, English Talk ini, kami menyediakan kesempatan untuk adik-adik sekalian yang ingin belajar lebih tentang bahasa Inggris. Hampir-hampir sama jika English Club. Bedanya, in this class, we are going to learn about like a review tentang materi-materi yang telah kalian diajarkan oleh guru kalian. Ada nggak yang belum dipahami tentang materi-materi itu? Misalnya tentang past tense. Yang diajarin Sir Obi apa saja? Yang sudah diajarin Sir Obi. Nah, mungkin semester lalu sudah ulangan kan? Kita fokus ke semester yang ini saja, past tense. Past tense materi pertama, ya kan? Nah, semuanya sudah ngerti nggak apa itu past tense? Belum, masih bingung ya. Nanti masih di ulangan semester dulu itu. Nah, kemudian yang kedua di konteks yang baru-baru kita belajar bareng, ya kan? Dari konteks ada nggak yang masih bingung apa itu di konteks? Misalnya yang mau ditanyakan tentang di konteks. Di sini kita beda kayak kelas reguler ya. Kalau kelas reguler mungkin kayak lebih formal. Di sini kita lebih santai. Kayak orang curhat-curhatan gitu. Kak, gimana sih Kak maksudnya di konteks? Kak, mau Kak curhat Kak? Ada yang belum kupahami. Kamu tak bertanya, silakan. Have you any question? Lebih terbuka aja, jangan Nggak usah malu-malu. Kalian tahu? Kalian pernah nggak nonton Bobo Boy yang episode di Galaxy yang di pesawat UFO? Kalian itu Cikgu Tiger itu yang ketika jam latihan badannya warna merah, tapi pas datang jam istirahat langsung berubah jadi putih, jadi baik. Nah, ya kita kayak gitu saja. Waktu belajar reguler kita usahakan formal. Tapi ketika di luar kelas, di luar jam belajar atau di perasaan seperti ini, kita santai. Santai banget, kayak tanya-tanya saja, sharing. Saya tahu kalian join di English Talk ini karena kalian benar-benar ingin belajar bahasa Inggris. Saya sangat apresiasi itu. English Talk, ada nggak yang ditanyain? Kak, gimana sih cara bahasa Inggris speaking yang bagus? Gimana sih cara kita bisa berani tampil di depan bahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Inggris? Questions? Saya nggak pertanyaan. Oke, kira-kira pertanyaan kita kasih soal. Tidak, tes nih. Tes aja. Oke, tes. Angkat tangan yang tahu. Apa bahasa Inggrisnya tembok? Oke. Bahasa Inggrisnya IPA. Science. Nah, science bro. Science bro. Ada di TikTok itu. Bahasa Inggrisnya gambar. Picture. Nah, tes ini. Bahasa Inggrisnya babun. Pintu. Nah, door. Please. Aneka semua sini. Selain aneka, babun pintu. Bahasa Arab. Bangga. Wait, please guess who I am. Gaddafi. Bukan. Contohnya, David. Contohnya itu saya Rabisi David. Nah, saya bisi David itu tentang oke, satu kata dan dia akan jelaskan. Kalian tebak. Oke, Manger? Ini kalau jelaskan nah. Silakan. Oke.
Please guess who I am. I am usually the color of me usually is black, not black, but maybe in different places I can be brown or something like that. And I'm a little bit tall, panjang apa? Long, a little bit long. It's about 1 meter maybe. 1 meter. I have sometimes I have many lubang. Apa itu lubang, Mas? Holes. I have many holes. But in different times maybe in different places I haven't any holes. Please guess who I am. What? I really like. Benar. It's close. Tools. I really like to hugging the people. Hugging people. Hugging people. Oh. Meluk. Pinggang apa itu pinggang? Ini apa sih Bel? Del. Apa? Del. Ini. Apa tuh? Iya. Is it clear? Yes. Bel. Bel. Siapa yang jawab? Whisper. Oke. Orang. Whisper. Saya tebakan gua apa? Kayu. Tapi kayu kok hitam? Tunggu dulu. Sebenarnya sapu ku bilang dinamit. Sapu kan? Ih, sapu ke Bel jauh. Beneran kesabuk. Oh, sorry. Mata saya. Oke, coba apa lagi nanya? It's kalian mau apa? Benda hewan? English. Oh. Animal? Ini mau. Okay. I have 2 feet and 2 hands. My color is white and black. Apa? Oke. Right. Bahasa Inggrisnya apa? Panda. 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 Bisa juga zebra. Yeah, but the right answer is Iya. 2 feet and 2 hands. 2 kaki, 2 tangan. Oke. Oke. Yang ini udah pintar ya, hebat kalian. Keren. Kalian dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalian semua ramah, jadi bintangnya bintang 3. Oke. Kalian lagi. Kalian, maybe you want? Ya. Want to try? Oke. To describe coba dari yang lain. Yang lain. Satu orang, siapa yang mau kasih satu clue? Atau mau naik di atas untuk mendeskripsikan? Atau satu orang mencoba mendeskripsikan di atas? Kayak tadi saya. Oke. You want to try? Ya. Nice. Kasih apa dulu? Iya, maksudku. Mendeskripsikan. Deskripsikan. Kira kita, saya kasih anu ke. Iya, boleh. Apa? Jawab, kamu coba Nah, deskripsikan. dia mau kasih ke saya. But in English. In English. Apa? Saya tuh kasih itu tuh. Ya. Saya kasih sapu, berarti kalian deskripsi. Iya. Yes. Yang susah. Yang susah dijelaskan lah. The most hard. The hardest. Person. It's a person. Okay. Okay, it's okay. It's Got fine. it. Wow, it's so easy. Oke. Jungkook. This human is a man. He teach in the school with English subject. Oh. It's so easy. Yang lain. Serubi. Good answer. Right. Iyalah, satu guru bahasa Inggris. Iya, makanya gak masuk That's the kali. only one. That's okay. So easy. Okay. Because I know you are tired today. Kalian mau hari ini kita nge-games dulu, nge-games aja, atau latihan conversation di atas? Mau games? Hari ini pembukaan games dulu. Semuanya setuju? Okay. Kalau gitu, I have a games that's called werewolf.
Do you know werewolf? Yes. Have you been played? Werewolf. Hah? Angkat tangan yang sudah pernah main. Yang cari werewolf? Yang belum pernah main, angkat tangan. Yang belum pernah main. Kemudian di Werewolf 1, 2. Ada lagi? siapa? Peran-peran. Ada lagi? Satu, dua. Cari siapa? Kalian berlima mas? Iya, dua. Oke. Berarti 11 orang. Oke. Kami akan jelaskan cara bermainnya. Nanti kami akan ikut main. Saya akan ikut main. Nah, ini dalam game werewolf ini, in this game, there are many roles. Ada beberapa roles. Ada beberapa apa yang roles what's in Indonesia? Peran. Ada beberapa peran. The first one is villager. Villager itu sebagai warga desa. Kemudian ada werewolf itu sendiri atau serigala yang bagian makan si bagian jahat. Kemudian ada guardian, bisa juga ada seer. Tidak pakai seer, guardian saja. Oke. Jadi tugasnya warga desa apa? Tugasnya warga desa itu untuk mencari tahu siapa werewolfnya. Tugasnya werewolf untuk memakan sebanyak-banyaknya warga desa tanpa ketahuan. Tugasnya guardian untuk melindungi orang yang dia tunjuk, yang akan dia lindungi, atau bisa juga dirinya sendiri dia lindungi. Paham? Oke. Can you discuss something in English? Nanti akan ada sesi diskusi. Kalian pernah main Among Us? Ya. Nah, kan ada tuh dead body reported. Temukan mayat, kemudian diskusi. Siapa membunuhnya nih mayat? Kita akan diskusi seperti itu di werewolf, tapi pakai bahasa Inggris. Can you speak English? Just trying your best there. Oke? Kalian nanti dikasihkan waktu sekitar 2-3 menit untuk diskusi. Oke, Kamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inara. Oke, silakan. Oke, mungkin saya akan mengulangi lagi instruksinya. Inara, silakan duduk semuanya. Jadi, in this moment, in this opportunity, we are going to play a game. The game is called Werewolf. You have played Werewolf? And you? Oke, jadi nggak perlu saya jelaskan apa itu tugasnya werewolf, villager, dan guardian ya. Ya, yang perlu saya tekankan adalah please discuss in English. Jadi nanti kalian kalau punya diskusi silakan kalian tunjuk. I think she is the werewolf because bla 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 bla. Si Tommy alasannya. Untuk instruksinya akan saya tuliskan, mungkin ada yang belum paham. Ada spidolmu? Buku. Ya nanti kalau ada yang misalkan mau buat alasan dia diam-diam saja dari tadi jadi mencurigakan. Nah kalau dari itu bahasa Inggrisnya bertanya nanti sama-sama ki bahasa Inggriskan. Jadi di sini kalian berlatih untuk memfitnah. Nggak ada. Sini kasih dulu. Dan ini kosakata tentang menuduh orang. You can looking for the vocabulary that talking about menunjuk orang. Instruksi. He looks suspicious. Because bukan. Berapa orang sih Jordan mau ngitung? In English? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
How many werewolves should we play? 1 or 2? 2? Biar seru, biar seru. Why? What is the English? What biar seru? Translate it in English. Make it fun. Yeah. Fun. Make it fun. I'm sure. Iya, Yunismo. Oh, mau apa jadi? You know, self defense. Apa pertama? Oh, dia yang mana? Kamu moderator. Bukan di permainan werewolf. Oke, dia pasti. Ini mereka semuanya. Itu kan tadi. He looks suspicious. Ya, Kau di sendiri di sini. Yang lain. Kemarin dosen sih di mana? Kau jadi BMR sendiri. Dosen sih. It's not make sense. Sakit cewek-cewek circle bu. Yusuf Werewolf. Inggris. English. Everyone. Werewolf. Main anak, main juga. Dia sendiri tak main. Oke. Oke. Oke, jadi ini ada beberapa kalimat instruksi yang bisa digunakan. Koordin dulu kan. Bisa dibaca semuanya? Yes. Coba sama-sama baca. Yang pertama, 1, 2, 3. Apa artinya? Oke, the second one. Artinya? Menurutku dia werewolf biasanya. Oke, the third one. I'm sure he's the werewolf because Artinya? saya pikir dia werewolfnya kan. Saya yakin. I'm not sure you are the werewolf because saya yakin kau werewolfnya. Begitu. Oke, to defend yourself, misalnya kalian ditunjuk sama seseorang, dia werewolfnya kak. Nah, kalian bisa bilang, no, your opinion is not make sense because. Coba semuanya. Sabar tunggu. Begini. Nonsense, sorry. Doesn't make sense. Okay. Can you spell this? 1, 2, 3. Does not. Bisa juga dibaca doesn't make sense because. The last one. Artinya. Aku nggak berpikir seperti itu, atau kayaknya nggak kayak begitu deh. I think the werewolf is, menurutku werewolfnya itu adalah. Oke, can we start the game? Yes. Can we join the game? Jadi narasi-narasinya toh. Oke, kita bicarakan tuh ada ya. Oke, dulu nih kakak Davi. Sit on your seat. Oke, don't open. Aduh, apa ya? Oh, you are the werewolf because you are laughing. Nggak ke saya lagi. I think he is he.
nggak cukup. Kamu juga main. Lu pada rapat? Kok nggak cukup? Kamu masih. Karena ada tamu. Ada siapa kesini? Masih bikin masa tuh villager. Werewolf. Yang ditahu dong. Tidak. Villager. Villager itu apa? Apa sih? Ayo kasih tahu bukan dia. Ayo dimakan. Dimakan tuh mas. Oh yeah. Are you guys ready? Yes. Okay. Now it is Oh, open your paper first. oh sorry. Open your paper first. Let's see. What's your Okay. Okay, close again. Are you guys ready? Ready. Have you guys see your paper? Okay. Now it is 6 o'clock at night and you guys should sleep and it's time to sleep and everyone please close your eyes. Tutup 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 matanya. Tidur. Tidur, sleep. Close your eyes. Tak boleh ngintip nih semua. Tutup matanya. Close your eyes please. And I would like to call the guardian for wake up. Guardian, please wake up. Guardian. Okay, you could sleep now again. And werewolf. Werewolf. Is it just 2 werewolf? Ya. But oh, okay. Werewolf. Okay. Sleep. Close your eyes. Close your eyes. And villager. Open your eyes. Okay. Just see your friends. Dia mau kasih mau villager. Oh, iya. Dia kasih bangun Ji. Oh yeah. Aduh. Lalu Salah. Nggak dikasih bangun Ji. Tadi saya tetapi kasih bangun. Dia masa dikasih bangun villager semuanya. Everyone wake up. Dan ini villager nama aku tahu yang mana temannya. Tidak. Itu Oh, astagfirullahaladzim. itu nanti Sorry. Kok ditahu itu nggak ada di debatnya yang coba. Oke. Kesalahan teknis. Saya kalau main kan tetap pas bangun villager. Tidak boleh. Saya cuma tinggal moderator. Ya, memang juga. Oh iya, 2 minggu. Saya bagian matikan lampu. Sudah semua? Iya, jangan. Saya matikan lampu. Udah apa malah gibar werewolf. Namanya saya main. Mau macam pun. Padahal ini guardian. Saya ikut tahu ini guardian Ini karena werewolf. kursi. Werewolf. Kenapa ya? Bunyi kursi, apa sih? Orang itu enggak pernah saya mau kalah begini. Terus ada lagi bersih pas di rumah. Saya pas villager bangun puas, kenapa udah bangun dong werewolf? Itulah ini. Kasih apa? Aduh. Wajar guys baru bangun tidur deh. Udah bisa sumpah. Tetapi kita bangun villager. Ketahuan werewolfnya itu. Yang anak kan ada guardian, ada werewolf. Ini ketahuan karena nggak bangun werewolf. Bukan cuma ini saya ada juga kayak apa Iya, sih? di- banyak punya. Dipersempit ini. Oke. Dulu, coba lihat Dia semua. dia. Kan ada 3 sisanya tuh. 2 ini. Berarti bang tetap 3 kurangnya berapa? Berapa? Hah? Saya biasa mau lindungi kok dong. Aku dapat itu kan tadi dibagi-bagi. Itu udah bilang kumpul di sana. Ambil lagi. Oh, astagfirullah, sorry. Aduh, that's my bad. My friends. That's a toxic. Oh, toxic. Anak guardian. Ini kumpul sama dulu saya. Nah, Anu saja kasih tahu. Bahwa kami sadar bahwa dia tidak sudah. ya, boleh dia. Harusnya mainnya melingkar. Dua aja. Iya. Iya, melingkar. Mau melingkar kah? Kalau meninggal boleh. Jangan. Nanti masuk angin duduk di lantai. Kira di dalam kursi kita. Ini sama juga suka kursinya bergoyang kalau misalkan bangun orang. Kursi ketemu. Hmm.
lantai 2. Di atas kantin. Oke David, you are moderator David. Setiap hari yang simbol kanan. Oke. For all of the Now, open your paper. oh ya, for all of the people in this village, kita lagi di sebuah desa kitanya ya. Village. And our village name is apa kira-kira nama desa kita? Man. Kece. Manro bukan. Desa Kece. Kita sebut saja desa kita sebagai desa. Veterani. Desa pet. Jangan yang lucu, yang lucu. Desa waktu. Desa. Lengkap Desa Penari. Desa cutie. Oke, desa Penari. Oke, sekarang now we are in a Penari village. Okay. Okay. Now all of the people in this village, please open your seal. Open your paper. But don't you dare to cheating in the another one. Akan dibuka. Oke, ya betul. Sudah? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Oke. Now please close it again. And now listen to my instruction. Dengarkan instruksi saya. Now is 6 p.m. The sun is going down and the darkness is rising. Sekarang itu jam 6 sore. Matahari sudah tenggelam dan kegelapan pun datang. Kalau datang itu harus mati. So, okay. Now it's time for all of the people in this village to take rest. Now everyone sleep. Close your eyes. Don't open it. Don't you dare to open your eyes. Don't you dare to open your eyes. Sleep. Rasakan kehangatan, dinginnya AC. Tidurlah. English. Now, for the guardians, please open your eyes. The guardians, wake up. Wake up. Don't make noise. Don't make noise. Jangan ribut. Okay, for the guardians, please choose one of the people here that you want to guard in this night. Pilih satu Yang mau dilindungi. orang, people di sini yang mau kamu lindungi untuk malam ini saja. Okay, now, thank you. Now please close your eyes again. Close your eyes. Take a sleep. Sleep. Relax. Oh, baby. Relax. Now for the werewolf, please open your eyes. Werewolf, wake up please. Okay, don't make noise. Jangan ribut. Jangan sedang kendara. And the other jangan ngintip ya. Don't you dare to cheating. Now for the werewolf, please choose one of the people that you want to eat in this night. Pilih satu orang yang mau kau makan. Discuss. Jangan ribut, jangan sampai ketahuan.